Haleluya, haleluya. Turabashuje mwese bene data abakunzi bacu ba Anaweza TV. Tubasabiye umugisha uturuka ku Mana. Mwami Imana abagirire neza kandi abitwararike mu izina rya Yesu. Tubashimiye urukundo rwanyu mudukunda, uburyo mudushyigikira mutuba hafi. Turashima uburyo mukomeje gukurikira ijambo ry'Imana kuri channel yacu Anaweza TV. Uburyo muduha za comments, uburyo musharing ijambo, nukuri mutwereka ko muri kumwe natwe muri uyu murimo twatangiye, kandi niko kudushyigikira kugira ngo twamamaze umwami Yesu. Imana rero ibaho umugisha. Tugeze muri wa mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu ni umwanya w'agaciro nshuti yanjye mu buzima bwawe, ujye uha agaciro. Haleluya. Reka dutangire dusenga. Mwami Imana turagushima, turaguhimbaza data, turagushira hejuru. Duhaye icyubahiro izina ryawe rikomeye ko waturemeye umunsi mwiza ngo tunezererwe mu mwami. Dushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, dushimiye uburinzi bwawe ku buzima bwacu. Mana dushimiye uburyo ukomeje kuturwanira no kuturengera, izina ryawe nirishimwe. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kuganira ku ijambo ry'Imana data wa twese. Manukira kubana natwe no kutugirira neza. Utuganirize Mana binyuze muri iri jambo. Muka wera tuguhaye ikaze, ngwino utegeke, ngwino uganze, ngwino uyobora imitima yacu, ngwino ugenderere imitima y'ubwoko bwawe. Vugana na buri umwe wese mwami bitewe n'ibihari mu nyagora ku ngoma. Reka tukubone rero muri byose, ubaka imitima yacu kandi utugirira neza. Mu izina rya Yesu urakoze mwami, kubanye natwe. Amen. Haleluya, haleluya. Nkuko rero natangiye mbibabwira, uyu ni umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ryiza ry'Imana, ryubaka ubugingo bwawe. Muri iyi minsi dukeneye ijambo ry'Imana. Ukeneye ijambo ry'Imana nshuti yanjye, kuko ijambo ry'Imana ni umutima w'ubugingo. Ijambo ry'Imana riratwigisha, riraduhugura, riratuyobora kandi ritugira inama. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo iki ni igihe cyo gushaka Imana. Nshuti yanjye, iki ni igihe cyo gushaka Imana. Ibi bihe dusohoyemo, iyi minsi turimo, iminsi y'ibintu bikomeye biteye ubwoba, iminsi y'indwara z'ibyorezo, iminsi y'amakuba menshi n'ibyago muri iyi si, iminsi y'ibiriza byinshi, iminsi biteye ubwoba byinshi y'agahinda, y'amakuba atandukanye. Iki ni igihe cyo gushaka Imana. Nta kindi kintu wakora muri iyi minsi kugira ngo utabarwe, nta kindi kintu wakora kugira ngo uhumurizwe uretse gushaka Imana. Imana akaba ariyo wegera kandi ukayikomerezaho. Haleluya. Niho uzakura gutabarwa nshuti yanjye. Iki ni igihe cyo gukomerera ku Mana, ukamenya yuko Imana ariyo humure ryawe, Imana ariyo mbaraga zawe, Imana ariyo mutabazi wawe. Haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Tugiye gusoma mu gitabo cya Yobu ibice 5, umurongo wa 8 n'uwa 9. Ariko arije ubu mba nshatse Imana, kandi Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye. Niyo ikora ibikomeye bitarondoreka, n'ibitangaza bitabarika. Haleluya. Ariko arije ubu ngubu, ubu mba nshatse Imana. Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye. Imana nkaba ariyo nereka ibyanjye. Imana nkaba ariyo negurira abana banjye muri iyi minsi. Imana nkaba ariyo negurira urugo rwanjye. Imana niyo ukwiye kuragiza ibyawe byose, kandi nanjye nkwiye kwiragiza ibyanjye byose. Muri iki gihe nshuti yanjye kigoranye, muri iyi si turimo iruhije, muri iki gihe isi yose yuzuye agahinda n'amarira n'imiborogo, ibyago n'amakuba bibaye byinshi, imiyaga, imiraba bibaye byinshi. Isi yose itewe ubwoba n'iki cyorezo cya corona. Ariko arije ubu mbashatse Imana. Wowe wishingikirije kuki muri iyi minsi nshuti yanjye? Uyu ni umugabo witwa Yobu wari uri mu bihe bikomeye bibabaje, mu byago n'amakuba. Twese tuzi amakuru ya Yobu, abana bapfuye, ubutunzi bwarangiye, umugore yamwihakanye, umubiri we wabaye nabi, urwaye. Mbega Yobu afite ibyago n'amakuba impande zose, ababaye cyane. Arabanza Yobu arihangana arahanyanyaza, ahamya Imana, avuga gukomera kw'Imana. Ariko igihe kigeze nk'umwana w'umuntu yumva atangira kwiganyira, atangira gucika intege, atangira kwibaza ibintu byinshi, aterwa ubwo. Mbega nk'umwana w'umuntu tujya tugera igihe ducika intege.
Haleluya. Birashoboka ko nawe waba ugeze igihe ucika intege, utewe ubwoba, wumva uhahamuwe n'ibibazo byuzuye kuri iyi si. Hanyuma rero Yobu ageze muri icyo gihe, inshuti ze ziramuganiriza, ziramuremesha. Harimo abamwihanganishije, harimo abamucaga intege. Urabizi uri mu bibazo, hari inshuti zikugirira umumaro, zikakugira inama, hari abishimira ibyago byawe, hari abakuba bugufi bakagusindagiza muri ibyo bihurimo. Hanyuma rero umwe mu nshuti ze aramubwira ngo ariko arige ubu mbashatse Imana, ngo Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye, ngo kuko ngo niyo ikora ibitangaza bitarondoreka, ibitangaza bitabarika, niyo ikora ibikomeye byinshi. Haleluya. Amugira inama ati Yobu, mu mwanya wo gucika intege no gutangira kwiganyira, ushaka Imana. Nanjye nshuti mukundwa, mwene data ukurikirana Weza TV aho uri hose ku isi, ndabizi yuko iri jambo rikurikirwa n'abantu benshi, ndabibona muri comments, ndabibona iyo mutuhamagara mutuganiriza, ndabizi ko iri jambo rigera henshi. Nanjye uyu munsi naje kukugira inama ngo iki ni igihe cyo gushaka Imana. Imana akaba ariyo wegurira ibyawe, Imana akaba ariyo wegurira urugo rwawe, akaba ariyo wegurira akazi kawe, akaba ariyo wegurira imibereho yawe. Muri iki gihe giteye ubwoba isi yose nshuti yanjye, muri iki gihe korona ibujije abantu amahoro, abantu barahahamutse, tubayeho imitima ihahamutse. Nshuti yanjye, wowe ukwiriye kwegurira Imana ibyawe, ukwiriye gushaka Imana akaba ariyo wegurira ibyawe, akaba ariyo utabaza. Abana bawe basohoka bajya ku ishuri ukabegurira Imana, kavuga Mwami Imana aba bantu barinde, ukuboko kwawe kubabeho, ubarinde iki cyago cya korona, ubarinde impanuka, ubarinde ikibi. Wajya ku kazi, akazi kawe kakegurira Imana kubera ko we ntiwagashobora, imibereho yawe ukayegurira Imana. Urugo rwawe usigira abakozi aribo bajera urugo, aribo barureberera. Nutarwegurira Imana uzava ku kazi usange bakwibye ibintu byose babijyanye, usange cyangwa n'ibyo kurya babishyizemwo sumu yo kubica. Ndakubwiye ngo iyi si nshuti yanjye yuzuye ibyago, yuzuye amakuba. Iyi si iraza umuntu uza kuba muri iyi si ni umuntu uza kwegurira ubuzima bw'Imana, akamenya yuko Imana ariyo yategeka ubuzima bwe akaba amahoro. Haleluya. Nshuti yanjye, iri terabwoba ko ribaye rikomeye, ko rihahamuye abantu, iki cyorezo ko gitumye abantu bose bahahamuka, isi yose n'ayo mahanga twumva akomeye yiyita ko yategetse isi, yiyita ko ari ibihangange, ko abantu bapfa umugenda, ko abantu bapfa ubutitsa. Mu bitaro hirya no hino abantu bamerewe nabi, bararembye. Wowe ubuzima bwawe ubweguriye nde muri iyi minsi? Wowe ninde ukubereye maso? Ninde ukuyobora? Ninde mujyanama wawe? Rero nshuti yanjye, ndagukangurira kwegurira Imana ubuzima bwawe. Yobu rero nawe ari muri icyo gihe cy'ibyago n'amakuba, ageze mu gihe yumva acitse intege, atangiye kwiganyira. Umwe mu nshuti yamugira inama nziza, aramubwira ati ariko arige mu mwanya wo kwiganyira no kwitotomba ubu mba nshatse Imana, Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye, kuko nikora ibitangaza bitabarika, n'ibikomeye bitarondoreka. Mukundwa wanjye, nshuti yacu wa Anaweza TV, Imana yegurira ibyawe, yegurira ibyo bikomeye, izo ndwara ziguteye ubwoba, ibi ngibi bibaye ikibazo ku isi yose, iki cyorezo cya korona, iyo uwo mwijima w'icuraburindi ubundi cy'isi. Nutiyegurira Imana ngo abawe ubegurira Imana, ubuzima bwawe ubwegurira Imana, uraza kubaho ute? Kugiye kubaho uhahamutse, nta mahoro, udatuje. Icyo ukwiriye gukora, guhamuka ntacyo byakumarira, kubura amahoro ntacyo byakumarira, kurara udasinzire ntacyo byakumarira. Icyo ukwiriye gukora ni ukwiyegurira Imana, ukamenya yuko Imana ari igenga ubuzima bwawe, ukamenya yuko Imana ari itegeka ibyawe, akaba ari ubyegurira byose. Kuko nikora ibikomeye bitarondoreka, n'ibitangaza bitabarika, niyo ifite ukuboko gukomeye kwahagarika iyi korona, niyo ifite ukuboko gushobora byose kwahagarika izo ntambara mu kazi kawe, niyo ifite ukuboko gukomeye kwarera abana bawe akababungabunga akababera amaso, niyo yakura ibyago n'amakuba mu rugo rwawe, niyo ikora ibitangaza byinshi n'ibikomeye bitarondoreka. Rero mukundwa wanjye, icyo ukwiriye gukora ni ukwegera Imana, ukayibwira, ukayisunga, ukayikomerezaho kugira ngo ikurinde muri bino bihe biteye ubwoba isi yose. Hanyuma ukajya ugenda utekaniye munsi y'ukuboko kw'Imana. Waryama ukaba uzi ko weguriye Imana ubuzima bwawe, wagenda mu muhanda ukaba uzi ko Imana iri kumwe nawe, waba uri mu kazi ukaba uzi ko Imana iri kumwe nawe, kuko niyo ikora ibitangaza bitarondoreka. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe wapendwa wangu, wale mnaotumia Kiswahili. Karibu tena, ni wakati mwingine wa neno la Bwana. Ubarikiwe sana. Haleluya, ubarikiwe sana. Basi leo tunakwenda kuongelea neno la Mungu linalosema kwamba huu ni wakati wa kumtafuta Bwana. Huu ni wakati wa kumtafuta Bwana. Wakati ambao dunia inapitia changamoto za aina mbalimbali. Wakati ambao corona imekuwa tishio kwa dunia nzima. Wakati ambao matatizo yamekuwa mengi hapa na pale. Changamoto zimekuwa nyingi, vita za hapa na pale, magonjwa mbalimbali, magumu yasiyokadirika na yasiyokithirika yamekuwa mengi duniani. Kwa hiyo mpendwa wangu, ni wakati wa kumtafuta Bwana na kumuinulia macho. Ujue kabisa kwamba Mungu ndio mwenye uwezo na mamlaka. Mungu ndio kimbilio la maisha yako. Haleluya. Basi tunakwenda kusoma neno la Bwana katika kitabu cha Ayubu, sura ya 5 mstari wa 8 na wa 9. Lakini mimi ningemtafuta Mungu, ningemwelekea Mungu, ningemwekea Mungu dawa yangu, yeye afanyaye mambo makuu yasiyotambulikana, mambo ya ajabu yasiyo na hesabu. Haleluya. Lakini mimi ningemtafuta Mungu, ningemwendea Mungu, yeye mwenye uwezo juu ya maisha yangu, yeye anayetenda makuu yasiyotambulikana, yasiyokadirika, yeye anayetenda maajabu katika maisha yangu na ulimwenguni kote. Haleluya. Anasema kwamba mimi ningemtafuta Bwana kwa sababu Bwana ndio mwenye uwezo, ndio mwenye haki juu ya maisha yangu. Bwana ndio kiongozi wa maisha yangu. Huyu alikuwa ni Ayubu. Alikuwa anayapitia matatizo mengi sana. Alikuwa na changamoto nyingi. Magumu yalikuwa mengi katika maisha yake. Na uhakika kabisa kwamba tunayafahamu magumu aliyoyapitia Ayubu. Watoto wake walikufa. Mambo yake yakabadilika. Habari zikawa za ajabu, vifo vya kusikitisha, mifugo yake, fedha zake, kila kitu kikaangamia. Hata mke wake akamkimbia. Haleluya. Na hata mwili wake ukaanza kuwa na magonjwa ya ajabu, ngozi ikaharibika. Ayubu alipitia wakati mgumu sana katika maisha yake. Haleluya. Akajitahidi sana kumwamini Mungu na kumtegemea. Akajitahidi kuwa na imani na Mungu wake. Haleluya. Akawa na imani, akawa anasema kwamba Mungu ndiye aliyenipa vyote. Kama ameamua kuvichukua na jina lake lihimidiwe. Lakini mpendwa wangu, kama mwanadamu alifikia mahali ambapo hakuweza kabisa kujizuia. Yaani mwili wake ulikuwa moyo wake ukawa na uchungu kwa sababu mwili wake ulikuwa unaumia sana. Vidonda vimejaa mwili mzima. Basi akaishiwa imani. Watoto wake wamekufa, mifugo yake imeangamia, utajiri wake wote yani Ayubu alipitia magumu yasiyokadirika kwa kweli. Sasa alipofikia wakati ambapo imani imeisha, hawezi kujizuia na kuvumilia mateso, akaanza kulalamika, akaanza kutapatapa, akakosa amani. Basi mmoja kati ya rafiki zake akamwambia, ningekuwa mimi ningemtafuta Bwana. Matatizo yangu yote na hali yangu na magumu yangu na machungu ningempelekea Bwana, kwa sababu Mungu ndiye anayetenda makuu yasiyotambulika, ndio anayetenda maajabu yasiyokithirika, ndio mwenye uwezo juu ya maisha yako. Yaani kwa maana alikuwa anamwambia kwamba kulalamika, kusikitika na kulia haitakusaidia. Kilichopo Ayubu, kilio chako mpelekee Mungu. Matatizo yako muonyeshe Mungu, kwa sababu Mungu ndo ana uwezo juu ya maisha yako. Haleluya. Basi mpendwa wangu, rafiki yetu unaifuatilia Naweza TV. Na mimi pia ninakwambia kwamba huu ni wakati wa kumtafuta Mungu. Huu ni wakati wa kumwegemea Mungu, ni wakati wa kumwendea Mungu. Tumuonyeshe changamoto ambazo zimetanda ulimwengu mzima. Tumuonyeshe Mungu changamoto ya corona. Corona inautesa ulimwengu, watu wanakufa hapa na pale. Matatizo yamekuwa mengi. Vifo vimekuwa vingi, giza limetanda ulimwengu mzima. Watu hatuna amani, watu wanahangaika huku na kule, watu wanatapatapa, watu hawalali usingizi. Rafiki mpendwa, huu ni wakati wa kumwachia Mungu maisha yako. Huu ni wakati wa kumtegemea Mungu. Muonyeshe yote yanayokufanya ukose amani. Muonyeshe huu ugonjwa wa corona. Muonyeshe familia yako, mwegemee Mungu, mwachie yote, mwambie kwamba sina kimbilio jingine zaidi yako Bwana. Haleluya. Kuhangaika hakutakusaidia.
Kutapatapa hakutakusaidia. Muegemee Mungu, mtafute Mungu. Muonyeshe hofu katika maisha yako. Muonyeshe yote yanayokusibu. Muonyeshe watoto wako, muonyeshe familia yako, muachie kazi yako. Kwa maana ya yote ninasema kwamba muegemee Mungu, mpelekee maisha yako yote. Awe kimbilio la maisha yako. Mungu ndio mwenye uwezo wa kukusaidia, ndio mwenye uwezo wa kukuokoa, ndio mwenye uwezo wa kukukinga na mabaya yote. Haleluya. Basi mpendwa wangu, huu ni wakati wa kumtafuta Bwana ili Bwana awe kimbilio la maisha yako. Ukiishi na hofu haitakusaidia, lakini jibu la wakati kama huu mgumu ambapo dunia yote inayapitia magumu yasiyokadirika ni kumtafuta Bwana, kumwegemea Bwana, kumkimbilia Bwana, kumpelekea Bwana fadhaa zako zote na kumuonyesha, kwa sababu Mungu anakujali na wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Haleluya. Basi mpendwa, ubarikiwe sana na neno la Mungu na uzidi sana kumtafuta Bwana ukijua kwamba anayokuwazia ni mema. Haleluya. Inshuti zacu rero ngo twabwiye ko tuzajya dukoresha indimi zitandukanye kugira ngo na bene data batumva ikinyarwanda bafashwe. Iki rero ni igihe nyine cyo gushaka Imana. Komerera mu Mana, gendera mu ijambo ry'Imana riguhumuriza. Ijwi ry'Imana riguhumurize. Rizagusanga hehe? Rigusange mu ijambo ry'Imana, rigusanga usenga, rigusange wizeye Imana mu byo ukora byose. Umunsi wawe jye wegurira Imana, ibyawe byose byegurira Imana, izajya igukorera ibikomeye bitarondoreka, kuko niyo nyiri ububasha kandi niyo nyiri ubushobozi. Haleluya. Umwami Imana rero abaha umugisha, ubwe neza n'ijambo ry'Imana kandi ukomeze kwiringira Imana muri byose. Haleluya. Reka ndangize ngusengera kandi ngusabira umugisha w'Imana. Urakoze mwami Imana, Imana yacu nziza, Imana idukunda, Imana itwitaho, Imana iturengera kandi Imana idutabara. Ugize neza Mana kubwira ijambo ryawe ryiza, idukangurira kwegera kugushaka, idukangurira kongera kukwizera. Uvuganye n'ubwoko bwawe mwami, ko iki ari igihe cyo kugushaka, atari igihe cyo kuryama, atari igihe cyo kwiganyira, atari igihe cyo kubura amahoro, ahubwo ari igihe cyo kugushaka. Vugana rero mwami Imana n'umutima wa buri muntu binyuze muri iri jambo. Mwuka wera w'Imana biri nyuma y'iri jambo kugira ngo ushyigikire ubwoko bw'Imana, kugira ngo ukangurire abantu b'Imana gushaka Imana muri iki gihe. Mwami Imana, ukuboko kwawe kwiza gushyigikira iri jambo mu mitima y'abantu bawe, kugira ngo bongere inzara n'inyota byo kugushaka no kukwiyegurira, kuko ni wowe banze byo kwizerwa kandi ni wowe ufite ubuzima bwabo mu biganza byawe. Urakoze mwami, ndazi neza kuri ijambo hari umuntu riziye kandi hari uwo riri butuma atabarwa. Subiza ibyiringiro mu mitima y'abana bawe bari babuze ibyiringiro, bari bahamutse. Urakoze Uwiteka ko kugira neza, urakoze kudukunda kandi utazatureka. Niyo mpamvu duhugura ukatwereka ko dukwiriye kwifata. Icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe mwami, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Bene data rero abakunzi ba Anaweza TV turabashimira uburyo mukomeje kubana natwe, uburyo mukomeje kutuganiriza, mutugira inama, mutwereka uburyo ibyo dukora bibafasha. Umwami Imana abaha umugisha. Ni ukuri ni byiza ko tumenya uko ijambo tubagezaho ribafasha cyangwa ribashyigikira, bituma natwe tumenya uko dukwiriye gukomeza kubafasha. Imana ibaha umugisha. Murabafatanya bikorwa beza. Mukomeze rero mutange za comments kugira ngo turushizeho kumenya uko tubanye namwe muri ibi bihe cyangwa muri uyu murimo. Mukora subscribe, sharing ijambo ry'Imana, mbega mubane natwe. Iri jambo niba rigufashije nta mpamvu yo kuryihererana, ubu kwiriye kurigeza kuri bene data bari hirya no hino kugira ngo nabo ribafashe bamenye icyo bakwiriye gukora mu bihe